kum kesian jam menuan ra ke jingkela hak khuat ke subah sinong maudun kebaran haki benta ke pung omyam berkeba borobor ke syak telep haki nyut kijabo ki botut nak leng ke sur shillong ke Green Tech Foundation kala shimi ke benta ben penlong ini ke sinong kum ke model village lani ke maudun model village for environmental stewardship yakni ke model village la pli pajba akar nyu trek no pra jobsan hak jingdan lang uba HBN nonglang chairman ke foundation uba Sani di Mauyang Directorate of Earth Tree kinong elam snong kinong sung snong nalor kiwi pan kacing shemi kenik senjam kalong ke bakongsan nak benda kinong sung snong ketik snong ban penlong eka kum kawai nek snong ke bakhuat tam berkebala ban penek pensa ke mariang berkeban long ru kum kun ksa nam ta kiwi pat snong kibaran hak jalla mekhlaya Model village for environmental stewardship na iba Sani Ray Chief Guest kami Ray R. Ini yang pengecat kami akan ngasih Teriak saya saya dua berat sekali tu mami. Yang butip hureh berat bet calo. Ni ke plastik lah si coba lot ni ngajin usi tapi punya lek pun kami tu bahar. Kalau po kesengken mat dai bunda yang pun koj masuk coba dak plastik. Ni sungai betalai nang kataya kereting bet supha bet yang akat lah. Ada temen deh kasih kom. Temen mana teh? Supha yang akan akat ni nasi kasih kam. Lek lah kan lek tu. Oh, semua ni ada. Teriak tu kedua normal lah. Suka salam tu. Pak kau tu hai jom hidup empat lah dia. Berbau pan bah. Berbau re tombo dai bun lek khoj pat. Ni la khat ka wan lom ba berbau hiong. Da wan lom mana dai bun lek khoj nen chu lek si nga chu si hanang klem em na ki khon sar lot. Kama tak so singger. Kurang ala inglot. Kai la pang pala. Tem cloud tem ding. Ni la trit lot chu tho miu lot. Di mei mah ka bet su sap to da sap to ban thei. Tam nga ot awat. Pat ka chu singger. So sap to ban thei. Tam nga. Ani kelas. Kue basah sa sekenten hak yang marway. Hak terkham turun dang. Nak cerah imat. Hom bapentek kan ada si. Pria silfura akhi. Ano ba nga ta lang diri mi pentek kita yang ang akhi si hak hat tem ranga tem ding ranga. Hak ta le sa kaya. Le mala hit pala at banyak siap nama. Nok. Lak bunak ganya di kenang bunok. Toh tak ang suang abu singkir. Ani, kating na kakang tip na metaka. Sin. Kam koloi. Ini siapa ya siapa ya kalau berselim. Yang apa himes bin asak teleng baik. Nalor pen ingding renga, pen peluk sok kaklau, dawan seyong sok kanok, la wai.
Hoi tu. Hoi tu. Kadang-kadang kiwen kebakas dan sawa. Ladai kepertes nang halakan dekat. Teh berkat jamur pa. Kadai kadar barba, kadai kadar barbit. Pertas na o kasi. Hindi masyang freedom hol. Ya kasinong maudun kum kata ka model village. Kanon gadaw. Ka Green Tech Foundation kalarung nganong yati ombunasyu ya ki hajar tali kisinong hakari kasi jantia ka biya ki jong. Untuk ke maudun ke kering ini. Kadibanton kadaw. Kai kata kadaw. Hi haman ki program haman ki jalan ngajupek pai gini kenadet. Namar gini kendai ki lawai ngam ta kasinong maudun ani. Ibala kamhe, ibala kamsan, nang ni bila ban yamino, bila ban yapoino, ikam gijam, ikna sama senrang bila ban yokhano sawai. Hendai kini ikna iklung nang ni posinong modon, nanong epi kendai kilawai nama takan kasinong. Kajinglong jong kinong sungsunong hang ni modon bila yui ngamdon kamcu benang batai. Bat kadai kata kin kadau kabangila jet. Ya, kani kasinong maudon ang ni ban penlong ya kani kum ka model village. Ngidon ya katong pilayu kai ka bangile ang te haget kai ka bangila persyang ban penat ri katong ka bahak kemat ngan ya tu ya pi baki beriu din yo ya kasinong maudon hakamap. Kamap jong ka jingle ko. Kamap ka banlong kanuksa na banta iway kisnong kapok kari kasi jantia. Ibaladang idon ke jingkit klik kan numdon kano ke jingke. Ngan penti kena tang ya pitang kani kawai. Nginum kulare ka benang. Mo, ke jinglong breu le se nginum la apala. Ndri ai por yang asnam. Kasnong maudon nganong ya pi penjenjar sakapan penyat yu to desane. Kinyarung, kinyami, bat kata kandai lupa kapliang jajung hi. Ngayang ne kumucaman jong Green Tech Foundation, ngayang ru kumucaman jong maudun model village community. Bila bensiat yang ay ne kam kanom dei kam kusok, ban adop ya kano kuno kasnong, kam dei kam kusok. Kajinglut kajingsa pangni kamdai syuk kepakai. Henry kata barok kadi kajingya no senyang kajingya trelang bat kajingya yuk i jengai lang barok. Ngam kam syuk bakani ke projek hangi apa maudun kadi jong Green Tech mo. Pimdai banong bakani kadi ke projek ke belalek dan Green Tech. Kakui kedon hangi. Doktor Muraman idon hangi. Ba pensyai don hang ni, iba pensyai le nganong epi ngada sungu hadu kata-kata balim dadai mai nganom te ba kata kasyong modun ngadon po es kasil. Ai ka jing tapti ka bajam nom tajungi. Iwan yalam lingkong yang akan dikasyong akan mau mensiap-senam di pemsai. Mensiap-senam, ia don meeting hang ni. Mereka ai ka tenat ka lomba, kanu kakam. Kanu kajing yalang. Buat kanu kajing yakran hamaudun ni sedang kajing doai. Ngibu iyo boleh kema. Kajing sungurit, kajing tresitom, buat kajing minot nganong yapi. Kalaban kentiu ia ini isnong. Ibom patip mentah mano hakawi kapor nganong yapi kan sapau nam om tangi ke distrik. Mereka sewanra kanam ya kejela bat ya kari hero berakawai. Ikular na nga kaway kong ginong susnong. Namar kapukod yung kasngi nga nung ayapi. Nga ngaladap ka rin siya ino itong kasngi rin kong. Balda kasnong kadon kang bande no ingila siya irong ihapan let. Mo, namar ngiwan ling baka dorbar. Pilaya doon nakatok dorbar ba katok kasngi yang ni nga mau. Bat kadika jingbit, ka jingray, bat ka jing sim jong pi yakaray. Ban siya nong siya yang i bangin wanrong ni kasnong. Pisim yakaray ba pisya. Kalau siya ito pikenjat ka dorbar ini. Tinga ngakwa pan penken mau ya pikan kawai. Bangi hoi nyeladon kejingit, kejingjan, kejing sepenat ya senong modon hune. Henry nginumla akong pi kinong senong mo. Hakapakut jong kasngi
pi kelong kumi kamtam mo kisamna pili mapi ya ka ei ka ba ngi ngila parat lenti ya ka ei ka ba ngi ngila yalam kade mapi ilong kumi ba penang penraham susu kamdai ban kut tang menta pait mo la dawan ngala sisni sitayo adin enyo i plastik enyo inyo thang ni tekan sosi bhapi katne la tristom ti kamdai ban kut kamdai ban songshit tang sisni mantas ngilai nang iladap nang ni ngene kerwet ke syat tang ba kan kut no tang jing syat mantas ngi kan nong ke jing sosi kan ka kam ke ban peteng ngila penbai tru ba ngalai kran ni nong hikai hang ni ngin sa telefon ki iko club nam tai jong ki kena school hang ni ko bai ngin sa jit ru kumba arngut laingut ki kena snong nang ni bangin sa pha ban lei training ka ba bne hakikam pene pensa mai mariang ngin sa penlong ki jing thung ding endala poi itu ki planting season ki benai thung ding hasil ntar jong ni ka snong ba ngin sedang paidru ino ki longying ki ba khamduna ki ba khamjenjar bangin kershan bangin yarap bangin tei ki the model village nganong IP the model village nganong IP kamli e tang bangin pen internet ya ka syaba ngire ban ken mau bahaya ta kadai bangin sedang nalarin pai nadu kitluyeng kitlu sang gijong bat kanie kadai ban long do kadai ban long snap manta bidang ui tangkawai kijing tei yang tei nganong IP lada ngia baik ngia renti ngia sultanat kumni kumbang ngilong kin sayang di Torres Pensiondor hang tai kin sayang di Torres Pensiondor hang ti kin sayang di Jakasang dur ki barseti sarum bat kani kesnong modon nganong ai pi kan sawan ra kumau ong mene kaburum ya kejelah nginom ya kwa ya kita ki awat nomor nganong ai pi haden sistem ijat awat kin sawan terwai pi kesnong ni ya kita lai ngila lupa mereka burum kan ke bakrau ni burum bahai kasnong molunong ni tip bahai kasnong molunong ni kwa bamenta ladang ya suthai nang tin chelong ngadang ong mene habayawan lengkap begitu iba seni begini ki parlok ngombalai ngin explore gini ki jaka ki bahajan katne ka tourist ka potential jong ka tourist destination hangi area kadon omdon mano ba penpau partai ba pen i partai ya kata henry menta nakaliang jong Gerintek Foundation ngin persyangkat lah kerja nakarpat ya kadorbar pelun jong ka lum mau nei ma lum dingye bahkan ai ke kersan i presiden idon hongni dak boborom ye tiba bahkan ai lam ke kersan ya ka snong maudun bahkan ai lam ke kersan ya ka Gerintek bahkan ai lam ke kersan yangi lada kanika kam ka seisok along the successful story nang ni nagasyon maudon ngin replicate ya kani ningkong om Sikiwi district hang ni asnong pemaja Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya